Denge gel, denge Kurdistaniye. Jinavendan uçağına Radyo Denge gelden başkodarın heja İrot Sisiye Çile 2025 inili Brüksel'e saat 12 amede çağırdı. Hemen uçağına var oje peşkeş bikinle peşiçen sern uçağınma. Endamı konsere ve berakeceke Sabri Okbeşlar İsterik TV bunur kandın engirinkir. Malbatare berapoj bu hevditine serledankir. Heta İmralı'ya Dem Partiye bernamaya hevditine hoş gerekir. Kongreye Demokratik ya gelen HDK u Dem Parti dest bixabatan dike. İştevaniya gel ajı bu şervanın kasedeyi berdevam dike. Dubareden başkodarın hecem dest biberfiriyan uçayın xwedeken malbatan ji bu hevditine serledan kirin ji bu ditinare berapoyeli girtika evlekariya bına tatipafeya girtiyenden İmraliye Ömer Hayri Konar Hamile Yıldırım ve İsa Aktaş serledan hatekirin. Mehmet Öcalan Brayre Berapo Vasiyevi Mazlum Diç Bıdahvaz Hevditine Serli Serdozgeri Komariya Bursa'yı o müdüriyete girtika İmraliye'dan. Herva Emine Konar, Kuşka Ömer Hayri Konar, Polat Yıldırım Brayı Hamile Yıldırım Meliha Çetin, Kuşka ve İsa Aktaş Bıdahvaz Hevditine Serli Serdozgeri müdüriyete girtika İmraliye'dan. Mafya hevditine yare berapo segirtiyenden enli İmraliye yebi malbaten xarabi iddiayın cezayin disiplinetten az tenkire. Endamı konsere ve berakeceke Sabri Okbeşlar İsterik TV bu Sabri Okli ser revşa ruşlata navin u biteybeti şi rojava jinir xandın kirin. Diyar kirku gelek hedef u strateji hene u ve devam bike. Pişti Suriye ve revşa Irak u İran'e jiteke ve rojevede. Statük Rojrata navin hati daim artı nameşe. Amerika, İngiltere, İsrail o pergala moderta kapitalist embejin gor berjevendiye xwa stratejiya avad ke Rojrata navin az çava nuva ava bikim. Hani kelam, hani hedef peşevan habun işte şerek kirin, tekuşine kirin. Her davi işte Suriye, Serbiya bu. Diyare yani var nasakine. Yani berdavam bike. Irak jüvek kuad dizayn bikin mesela. Bu mümkün yani. Bizana ku yani pişti Suriye, Irak bir şivazeki rojavek ya be. Şivazı be cüda ama hedef ekusa ser Irak haber. Ser İrancı haber. Asya navin o Rojrata navin perskeriga jibonavan. Yani çava bugün ambargo, bizak, siyaset çava bugün emnizana. Çareseri jvirda demokratik bu ne? Irakcı, İrancı, eğer radikal güvertinek demokratik peşkin, demokratik radikal güvertin keçebikin dikarın vazzaxtu erişe ihtimal servan bedayn bertarafı ki. 7 sal beri ve dizayn kirna Rojrata navin İngiltere, peşenkte İngiltere, Fransa çe bu. İra 7 sal şunda disa peşenkte Amerika ve cara İsrail ve İngiltere dixwazna çebikin. Eğer paradigma demokratik o giringiya jin, civan و همه ناسنامه، اول، چان، هفرا آزاد و دموکراتیک جیان بکن او خط در نکبه پیش اره yani carekde iro dizayn kirna Rojrata navin bizi navna teviye bikin. Revşa heyzi zaten şereke yani şereki şerek cihane semin dedi emri. Teyvetmendiyek Suriye haya yani gor devlet to yecvalat de Arap. Eğer nizikati ne demokratik be bana
نه درفته و dezavantajı که herkes kırka habde bigre ve havra nafşarı kilolar. Suriye demkür zahmet de yani erinimir kalat işteki bike. Suriye da Türkiye per ne kadir rolda. Eko redayı Beşar Esad biçe rejim be güvertin anha referans bun nedin yani. Ona ser heteşe hadi bandur bin Türkiye per nezire. Yani ne be çareser kirna mesela Kürt demokratik bina rojivat navi ne mümkün yani. Rolek vatte ditinci. İro paradigma Rebera bu 5 sali heye. Geldik rexstini cuda çar parça Kürdistan xadikat o teklişin dedin hene. Zütür peyişte ku ruhaki mecek o iradak netevi derkebe peş. Yani tu parça o tu rexstin seri xwa tu avavan güvence kuan tune yani. Heyeta İmralıya Dem Partiye Bernameyi Hevditine xwe eşkere kir. Heyeta İmralıya Dem Partiye Bernameyi Hevditine xwe bi partiyen siyasî yeni meclis etene temsil kirin eşkere kir. Ligür bernameye dişeşe çileye saat 11 de bi serokê giştiye partiya gelecek Ahmet Davutoğlu ra saat 13 de bi Raydarên AKP're û saat 15 de ji Partiya Saadet'e hevdîtire bikin. Heyet ve heftê çileyê saat 13 de bi serokê giştiya Partiya Deva Ali Babacan re saat 15 de ji bi serokê giştiya Partiya Yeniden Refahê Fatih Erbakan re hevdîtine bike. Dem Parti ve detayên berfire envan serdanên Heyeta İmralı rojên bê bi berfireyî bi raya giştire parve bike. Liwargeha Maxmûrê Çalakiyan nûbete ya ji bo mîsûgerkirina azadiya fîzîkî ya rêber Apo berdewam dike. Di 20 Tîrma 2023 de hatibû destpêkirin di roja 533 de bi biryardariyek xurt dome piştî rêzgirtinê li ser navê koma 104 Mamoste Hüseyin Karaxivî. Rêbertiya me dibin esaretek giran de ye. Em rêbertiya xwe dixwazîn ji bin ve esareta giran ve tecrîta giran derê bêxîn. Berê di sor rojan heyetekî Dem Partî rêbertî re hevdîtinek çêkirin. Lê ev nebese. Rêbertiya me pêwîst e bi fizîkî azad bibin. Em di nava xwe de bibînin. Dîsa li ser şoreşa Rojavayê Kurdistanê êrişîn wan berdewam in. Li ser şervanên azadiyê êrişîn wan în bi çekên qedexekirî berdewam e. Eger bixwazin vê pirsgirêkê çareser bikin, dewleta Tirk gunehbar e sûç kiriye li hemberî civaka Kurd, lê em dikarin wan efû bikîn. Lê şertî yêkemîn rêbera poj bin ve esaretê derbikevite ev tecrît li ser rêbera po robit. Hemû çalekên de derbarî rêbera po de tên kirin hem li welat hem dervê welat em silav dikin taybet yên serê çiyan û zindanan de em hemûya silav dikin em serkeftine ji hemû çalekvana re dixwazîn Parêzerê ÖHD Ömer Taş xwest têcîta li ser rêbera po bidawî bibe û biryara mafê hêviyê bikeve pratikê de. Endamê Komîlê Hukûnasên ji bo azadiyê ÖHD parêzer Ömer Taş got têkildarî pergala qirkirin û îşkenceya İmraliyê axivî. Ömer Taş di axaftina xwe de balkişan servan xalan ji xwe dewleta Tirkiye derveyê hukûqa li İmraliyê qebûl kiriye û divê gavan bavêje. Ji ber ku têcîta li ser rêber Apo li tevaya Tirkiye belav bûye. Gel êdî vê kiryarê qirêj
تقوم ردکه تاش دست شانکر کو رای گشتو همو سازی ناونه تیو مافی هیوی د پاریزن او هاگود اف مافی که مطلقه او نابکو کسبه بکه مجار بازاره جزای حتی یجبو حکم خواره که بی سینور چنابه تاش قالا هفدیتنا بره برا پروژیکر او ها بداوی کرد بیگمان هفدیتنا بره برا پولا اوچالان ره پیشکتیلک باش و جدیه دیو دستلاتاری AKP MHP و تبای رایدارین دولتی جگوتنا راست نترسن دیو مافی هیوی بکن پراتیک و گاوان باویجن بلگودانجا برخودان آل روجاواج بردوام دیگه شینی باجرات تمره دست شانکن کو وام به فکر ریبر عبدالله اوجلان نرخ شرکل شورش کری و یکی تیان اجتماعی ایریشن دولت آترکا داگیر کری و چته اینوی تک برنه دولت ترك وشتي بسروان بحروكي نسكنين وندا ماكي سكنين هي ايريشي وان صر دبري ما والصر منطقي ودردورة تلتمر وطوبي وان بشبي دقور مقرما طوبي وان لي حيان هابرا ام ببيشن شملتي خر يكبهوسكي بيش دنكتن ونكار بيش دبكبن بيتر ترك دحرك دخوازي و قصديش ناب بإرادة ملتي ما بشكينه مديسا بقرينن تيخن بندستيه لغور كدا بانسيز دا سالا مكريه دخوازي بجاركي مشناب ببن أبيا بيغمان اوشي بدسوان ناكبه ملتي ما ايرو حفقرتيه بكردي خوا بعربي خوا بسرياني خوا بعشوريه خوا بتبايا مكونات لسرفي اخي ملت بدي يكريز حفقرتنا وبرخداني يك هري مزن بهيس برخداني دكنو بشتا شرباني خدغرن وبشتا قصدي دغرن يبكي ويبچي وهر امد استا برخداني دبن ام سر اخا خناغرن اخا خواش كسكرنا هلن ام خدي ما بن خدي حقن خدي شادن دندر سوريا دم. نحن اليوم في منطقة التمر وفي خط التماس بقوة بفكر القائد عبدالله أوجلان وبقواتنا القسدة واليبهجي. نحن من 2012 تقريبا بهالوضع هذا حرب الشعب الثورية، أما بتلتمر طورناها أكثر وحاليا بخط الجبهة صامدين وواقفين مع قواتنا العسكرية قلبا وقالبا، وكل بيت كل طفل كل شيخ كل مرأة كل رجل هو سلاح. پشتوانیا گل آج برو شروان قصیده بردوام دیگه برخوادانا یه پیجه و قصیده یال اینی تشرین و قرق و زاغی دوام دیگه او برخوادان باندورک مزن لسرگلن هرمی دیگه ولاتی جلی گوری درفتن خود تبلی سفر بریه دبن ین کودکارن چکان هل دیگرن ده اینی پاراسنه ده جی خود دیگرن بشک جلی بریه شهر آلیکاریا شروانان دیگن لباجار کوبانه جی کومینن تاخان جی شروانن ده بریان ده خوارنان آماده دیگن ده دسپیکا برخوادانا یا تشرین و قرق و زاغی ده هر روز کومینک خوارن آماده دیگه و دیده شروانان در دورا 25 مالباتن اندامین کومینا شید فیراز جی هری داوی خوارن آماده کرن اول شروانان بلاو کرن رونی سکوت دیدم دست برای بریارا گرتنا شرکت گیزینگی بربایان و ربطال کرن فدراسیون نویسکار و روزنامه‌وان سربخه رونی است تکیلداری گرتنا شرکت گیزینگی بربایان داخویانی اقداد داخویانی دوهاتی گوتن شرکت گیزینگی بربایان باوی که نه یاسای جالی آسایش سلیمانی و هاتی گرتن اگر بریارا انجمن دادوری یا عراقی و هایبجی آوای گرتنا شرکتی و هلوست آسای سلیمانی نراسته و دروی یاسای yani şirkete gizingi berbayan jibu jin TV kardike u dezgeh ke ragihandına medyaya jin TV u gizingi berbayan denge jinane u nabe kukarin medya u ragihandine verin astenkirin liger girtina şirkete gizingi berbayan çen dezgehindin ji rijak rexsnan نیوگر او رخصنا مرزی هاتنه گرتن اف کریاره هم وقت نای قبول کرن بیدن کرنا دنگ آزاد و به تیبتی دنگ جنان جه شرمزاریه و ام به تو آوایش قبول ناکم بهانه چی به بلا به بیدن کرنا مدیا به تیبتی بیدن کرنا جنان نای قبول کرن ایریش و گرتنا سازین راگهاندن جبوره و بریا هرما کردستانه به تیبتی جبوره و بریا سلیمانی شرمک مزنه ام دخوازم که خد خیال سر دزگه و مدیا دمل دست وره را کرن
HDK و دم پارتیش بو آشتی جواکی زند و بندان باکر کنگره دموکراتیکا گلان هدک دم پارتیش با آشتی جواکی دست بخباتان دیگه هدک دنوا مهاجله ده به دروش مردری جیانا وکه و آزاد ده چاره سری ده آشتی ده دست به کامپانیا امضا دیگه ده همان دمه ده هدک ده 8 و 9 ثبات ده به همان دروشم کنفرانسی که ناو نتویل دارده ده کنفرانس ویل ناوندا چاندا یا باجر مانچ barış manço yalı navçı avcılarya İstanbul'e beli darxıstin dem partişi به دروش merkez و آشیتی کامپانیا دست بکرن آرمانجا کامپانیا اوکل دیجی خزانی و شهر تکوشنه که هر پار بمشاندن جبو ویل باجار مارمارا و اگه کوردیناسیونه که هاتی آوا کرن کوردیناسیون و تکیلاری کامپانیا به اوده پیشهی و رخصتن جواکا سیویل این باجاران ره هفدیتنان بکه پشت هفدیتنان ویل گلک جیهان پانل فوروم و کنفرانس بین دارخستن هر واو بلاوک بین بلاف کرن و نوبتن لسر سینور بین ziyaret girin. بلگودارین جان هاد مانشیت روزنامه عربی ده چی درکتنه پیش بوره. درسا درباره سبروجا سوریه و آلوزیا خزانیه لآفریقای مانشیت روزنامه عربی بون. روزنامه الشرق الاوسط بحثا نشانین درباره پیشروجا سوریه دکو دبیجه الشارا قناخ درباسبونه بو 3 یا 4 سالان درش کرد. ناو افسرین که جبو ارتشا نویا سوریه هاتنه ارکدار کرن 6 جوان نج سوریه اینه. او جهادیستین برینه. جخواه جولانی جی جهادیسته کی بریه. روزنامه ده بیجه نشانه کمروف دکاره بیجه ارینیه او پیشنیارا لدارخستنا کنگره اکن اجتماعیه. اگر کنگره اک نتوایی وره پیکانین و ببه بینگها بشتاربونا همو پیکاته این سوریه. اوشی و مدل کنو در بخواله. روزنامه العرب لندن جی بالکشان سرخزانیا لافریقا و دبیشه هجمارا کشبرین افریقا کو بر به اروپا و دچن و د دریای د دمرن مزنبونا تراژدی افریقای نشان داده. جبر کو هجمارا کشبرین د سالا بوریده ل دریا سپیجیانا خوشدستان بخاص هجمارا کسین کو جبر ترور د سالا 2024 د لسرانسری جهان هاتنه کشتنه. روزنامه العرب و هدبیشه جچلیا 2020 حتی گلان 2024 لدریا سپی 7115 کس مرنه. ده همان دمیده 1108 کسان دما کو هبل ددان کو برین جدا خو بگینن دریا سپی مرنه. روزنامه هری داوی و هدبیشه ازرانن کو پسپور اردنگاریا سیاسی و ناونتوایی در راپور که جهلا مالپیرا مدرن پولیسی ده هاتی وشاندن ندبیشه دوی آفریقا برپرسیاری خو پیک بینه. پرانیا کسین که جبو در باسمونا بهره دمرن جوانین افریقی نه که موتورا پیش روژ آفریقای نه.